cable network and today navigate chỉ bay con bay cho nên là bay te live power sin na to kisai isun zom non đi ngã parts of speech kichi a power se itina igen a yai power se chi giat te la ka poimo ma hi nam a hi a to ni na abul panna ding ina nam to kisai ki kum le chi a he yai nam kichi kha thilmin a hi a se ani a ki khen a se khat pen English to ivagom khom lo thelo hi manina English a i yen jel dinga i pauna leng i theidan danina i honlet dinga independent noun kichi to dependent noun yai tigela a khen thei dinga independent noun kichi kha independent ichi chiangina jalen taka ama len ma om thei dependent ichi chena ama kia khosa thei lo mi a kinga china a hi na to kitonina independent noun kichi hi ama kia leng gen nei echana dina tui kichi bang a hi ke le thangpu kichi bang keite hi pan pi tu ngai lu amau kia ina leng gen nei tui kichi tui hi maya ai ke le thangpu kichi kha mi min hi a hiai san taka kha dependent noun hi le chiang ina kamal khat anung hiam amalam hiama iwa belap a nan hong suak te hi ai echana din pai kichi hi verb kamal a hi a yai verb kamal pen affixation kichi affix be akibel bel na kichi malam le nung lama yon bel changena yai prefix ki gel to suffix ki gelina abelap kamal akizang thea yai pai kichi verb kamal pen yon belap changena apai ahi a tu nung chianga isin ding hitama le saulo loina theisiam na dina igen dinga suffix kichi a yai pai kichi pen na yon belam non changena pai na kichi ahi a yai tegel apai kichi le pai na kichi na yon belap changena apai ahi a yai pen na abstract meaning ahon nei thea genitive nei tu hi na hon gen lang a hi manina hi nan hong suak kichi hi ai bangjia kina hi chi le bus a pai chi to bus a pai kichi kha ki bang lo ai mi hiam ko hiam pen bus a pai a hi a yai san ta ka bus a pai chi chena mi hiam ko hiam hi na yai bus pen kha hiya a ina ahi na pian kha bas honglang ahi manina yai nam gen na kamal yang kisang hi ahi wai chiangin hundanga ina etsa na ihon be lap chiangina abstract meaning ahon pia a imu theile helo paina kichi khamu theilo thil ahi a yai paina kichi le nam hon so hi ahi hile independent noun again chiangina common noun le proper noun in akikhen adang English tampin ki khen tama le khen khate kha collective noun kichi bang ai ke le material noun kichi bang bahiam tampi takin ki khen tama le ei pawina common noun kichi to proper noun ina i khen hi ai common noun ichi chaina tampi ki gen thei amala atwambi ka gen na hi lona common noun kichi tu tui vai chi gen ni yai tui vai kichi kha lui mi na hi a yai common na anani to bang hi ai ke le proper noun kichi pen kha ya dena ka hon gen thangpu kichi na midang thangpu he ama ina ane to min dan hi
chi independent noun le dependent noun to ki saya igen hi ai wai zo chang ina dependent noun ki chi hi amol a thei le a thei siam hoya simple noun le ki chi a ei pa hi sim thei noun mu thei noun le ki chi hi ai toi ki chi bang thang pu ki chi bang hi ai hi le mu thei lo khen khat te leng om thau tama le hoi ki chi bang leng mu thei lo hi na pi na hi independent noun hi ve hi ai wai kia hi lo na dependent noun ki chi hi neu che khak sa je ka hi manina isur ding ai hiai independent noun se ni akiswa khana proper noun le common noun ahia proper noun ki chi kha doi min bang tui tha bang ai ke le lam ka bang ching no ki chi bang ahia aman anai midang in anai pi lo wai min gen na ahia hi le ye common noun ki chi pian kha school bang quating school ahia ai ke le ui ki chi bang no ki chi bang pa ki chi bang toi ki chi le adang dang tam pi ma ye ai gen tu bang dang hi lo na lai gel dinga hong ki sa hi ta lai i gel chiang ina nan ki chi kha lai mal dang to gel khom lo ding ai et sang na dina loi a hiện khát tiền hi chi bang agel khana kwa hi loi nan hi a kichi kha locative case hi hoi hi manina loi a chia hi get ka ding a hi again no na bang dang hi na lai i get chang ina i get khom ding hi get ka ding chi hi thei no man hi a hi dependent noun kha hi ya ama ki a ding thelo kamal dang verb hiam adjective hiam adverb hiam ina abe lap na kamal to ihon gen a hoite nan hum so khet khat awma hoi hi verb adjective le adverb a abullama a ihon be lap na pen nan hum so a hi chi a hoi nan pen kha banga dena salo ina gen taksa hi pai kichi kha verb a hi a ihon be lap chang ina nan hum so ka hoi tu a pai hi ai hiai na dena ka ge ni na again lang ma bus a pai chi hia a hi ke le bus a pai a kichi kha khen kha ten ama anunga suffix dan in agelwa hoi de hello hi ai hi particle khat a hi jia kina amal a adin ding a hi chi kha tu nong chang in leng igel lai ding a hi yai pen apai kichi bang mo pai chi chena bas a hi a bas kichi bang hi hiam ihon chi non chang ina nam hi a hi nam sika ding a hian ihon chang ina apai kichi banga pai chi chen bas pen nam gen na dinga apai chi ihon gen hi a hi wai lo ina khanon entale a gen again mi khatin thu khat again chena here again a hi Mr X ina thu again hi chi bang hitale chu again ki chi pian kha mi a hi ja kena a to again ki chi pian again hongso hi manina ya hi again a noun hongso khi a hi khat no na hoi adjective kamal hoi a hi ya hi kwa mo hoi ai kele bang mo hoi a hoi na puan a hoi na puan pen na hi yam gen dek chiang ina bang gen hiam ichi chiang in a hoi kichi pen kha nam gen na hi manina ya ina adjective le abstract meaning hon gen kha hi manna ya hi a hoi kichi hiam apai kichi hiam again kichi hiam ni adang dang kamal tampi of the wai te hi noun hung so hi ai wai zia kina a hoi chia igel chiang ina
hoi chia gel lo ding in gel khom ding a hi chi leng ya hi igen lang ngal hi ai ani na ding ina aneu lam le lian lam bel ichi chiang ina hian khat ei pawa me kichi kha aneu lam a hi a English in gel le diminutive a hi a he nam a hi a he to he han gom chiang ina he me asuak a hi ai ke le pi kichi kha alian lam a hi a negative a hi a khut pi khut pi hiai hi thil ni ki gom la thumal khat hung suak wai thumal pen kha nam hung suak hi ai wai lawina khat igen non lai đi nang le va hiai tigel yan gom chang ina nam hung suak thi hi ai kong nam a hi a wai jo chia ga kichi kha va a hi a hiai bang leng kong ga adang hi lawina kong ga hi ai wai sia kin hiai kong ga kichi kha thumal ni gom khom kong igel chianga chia vagel ka ding hi lo hi ai chi kha ikisin sak nom dan hi ai hoi je kina nonel dewa isin nom na kha bangte gel khoma bangte gel ka bi hiam chile yet dan hi ai kong khak khak English na close khak e pa le kha ka hi a kong ki chi khan na na hi a khak ki chi kha verb a hi hi le leng yon gel khom chiang ina yon gom khom chen kong kha door ki chi ai lim lang lim na lim wai jo chia lang yai ti gel bang leng lim lang chi na i gel khom thi ai adang non khata adjective le noun yai bang leng ei pa wa hi thei siam hoi ma khen khat lina a noun le adjective yon gom khom chiang ina bang bang chi bang so ka ye chi le hui to sia ai ke le mang pha hiai pian sia pian kha adjective hi a pha pian le adjective hi a hiai ya i chiang ina i gel khom le hui sia hong suwa ka mang pha hiai da na kha kamal ni ihan gom khom among na a ki sang hi lo a hi chi thei ding hi a hi khan no na noun le noun yon gom khom te nga na a noun le noun noun le noun yon gom khom chiang ina ak le tui yon gom khoma igel chiang ina ak tui igel chiang in le gel khom ding a hi chi kha i thei ding a hi wai lo ina be gap de gap ma eti dan hi a hi hiai to ki sai a is already ina verb le adjective le na dan jia ki chi te kha e yen non zwalinga den lamin leng salo chik yen kha a i thei siam ma ilamen a hi hi le leng ya tom chik khat i gel lai di pai va pa hi a na hiamo dan hiamo jia hiam bi lap chiang ina pai na pai dan ai kele pai zia yai te na nang an phong hi ai bang nang a hi chi chena
dependent noun hi abstract noun china amin yen hi ai igel chiang in pai ten khatte na ai ki le pai dan ai ki le pai chia chi khon i hian he ti gel he te loi hi hian het lo ding a hi chi hi te ding hi a he English ina khat i enjoy lenga English in leng goodness hichin agel keya goodness ki chi kha agel khom ai ei pa ina entale hang hoi na ahia hichi bang igel ke dinga yai bang ina hoi na china igel dinga hi kein hi again chama ma din again hoi a he English kamal abstract noun khat bang leng attendance Yate hi attend ANCE khong han be lap chiang banga leng na hom sok thei hi ai good ki chi kha English sa hoi chi na hi a sound be lap chiang van chi na hi zel ai wai ma bangina ei pa wa leng na ki chi khong dan ki chi khong jia ki chi khong yan be lap chiang ina nam so khia hi chi kha thei tu khat ai sing an na ki chi bang sing to art na sep na to na yan be lap chiang ina sing an na hi ai bang jia ga yai teng sina en khom hi hiam chi le dena ka gen gi ke bangina na gel chiang ina bang chi bang gel ling gom ding om ding pai ding om ding wa hi ti ipoimo ngai pen pai ti lai pau sim na ding adiak de ga yai han honbul cable network ikila thei agala phone tung ton hiam ai kele khat ki mutu ki gen the no hi manina tang pin hei bang moi ina pai te mi ten isin thei noun te hi te hi verb te hi ai kele yai te gel khom yai te gel ka ding a hi che hi i the na dinga ya hi yon mo pi pen je ka yai bang ki yen hi ai ichi bangina kamal pe ma i gel changina wai kamalin bang ge na ya chi i the ma ding hi ai ye yen non de na le nan gel jom thei lo china athu pen ka hon ta langa lai i gel changina ilai gel te mina athei siam thi na ding hi itu pi pen hile chi ai na le nan akizomai gel changina amel asia chi kia hiloina min bangia da ya chi thei lo hi manuna ya hi agel zom ai thei le hi le alo thei lo thel khen khadam tama le gel zom lo te som le chi akala ya hi gel zom lo thei na dinga kamal in zo khong pen ai cái lẽ apostrophe chỉ để khong ina akal hiền đi thì ai comma chỉ bằng lén azat thì lại đi ai hỏi hi ta lẽ cái akal hal tu ding khat ion này ding chu et sang na khat ai gel ding Jesu pilat kianga api uhi hi hi Jesu nam hi mi gen na hi pilat leng nam hi ye nam le nam akizoma igel changina pau kilom lo so hi ai wai sia kina igel na ding tu hiai Jesu ki chi pen ya post position ba na om hel la yai post position hi pilat kianga igel ling pilat kianga Jesu api uhe hichin gel le hang kwa maina hi thei boy no ai bangjia gin athei lo mi khatina
Jesu le pilat hi mi khat banga nam khat bang mi thilmin khat ban ngai to tale vitamin khat han get tale Rakesh Sharma yai hi mi khat min ahia waima bangina Rakesh ka minang hilo a Rakesh ka minang hi a Sharma minang hile thu khat ahia hile ne Rakesh le Sharma kha mi khat min ahi to ama bangin ko hiam khatina Jesu le pilat ke chi kha mi khat min ban anang to ta he la hile Jesu pilat kianga piu hi ahi le ko mo api chi hi don nam thei ahi International Airport Indira Gandhi Airport bang entale Indira Gandhi Airport a ho hi Indira Gandhi Airport a ho chu ko dang hilo na Indira Gandhi hi hi le mi ko hiam khat ka Indira Gandhi Airport ke chi kha Delhi Airport min pena wai ha ama pen bagena hi man Indira Gandhi pen gen khalo hi ai wai ja kina ya hi ithi siam ma ama to khi ai ani na etsang nani ani na ibol non de Abraham harana kipan apai hi hi Hiai nam ahi a Abram Haran leng nam ahi a Hiai gel a Adanga lem thak non hi kele Koma kichi hi zat thei hi ai Abram Harana kipan apai hiai chi thei hi ai Adang khat chu Haran a kipan Abram apai hia hi chile kwa dang hi zaloina Haran kichi kha khomina hi a Abram kichi mi mina hi a yai pen hi Abram kichi Haran a kipana pai hia hi chi hi gen chiang ma hi ai thang boy Lam ka a ho hi thang boy lam ka ni ko yam khatina hiai mi min danin ngai to hi na hi le ke kha mang naw lak kai a mang naw lak mang nào là cả cái phần kamu ahi hiai kha ke min hi tale nào là cả cái phần mang kamu ahi chi thei lo ahi manina hiai ka la I thei siam ma ding kwa te bang hi a ki bang hi a ai ke le chi tuam hi a chi I thei poi mo hi ai toi dum joi na thang boy lam ka a hoi hi chi kha lam ka a thang boy a hoi China yai pian telawina lamka a thang boy China I get le hang yai pian kha chiang ma ding a he exceptional case ipau to ki sai kha hi manina yai nan le nan gel zom thelo ichi lai ina thei siam ding hen khat om a he exceptional case ni Yai exceptional case chi chena I thei siam ding ipawa adam tolo hi manina khen khathi abstract noun abstract noun le abstract noun igel khom chiang ina neu lai ki chi kha abstract noun hi a Nokdan kichi kha
leng abstract noun là hi à na thi ngay hiam chita le hiya ya abstract noun le abstract noun hi adang lampi dan to lo hi ai dena again in jo a khong pen comma apostrophe ke chi khong hiai kala vajep ni chile a hi thei lo him khat hong so a he neu lai nom dan na thei nge hiam ani na concrete noun le concrete noun concrete noun le concrete noun yat chang ina nào nghe kha mu thei a hi a an leng mu thei a hi a hi concrete noun ki chi ai nào nghe kan pia in chi bang hi ti hoi zo che na abstract noun abstract noun le concrete noun in na kichi kha abstract noun hi a mit kichi kha concrete noun hi a English love is blind in na mit adel hi kichi kha adang comma hiam apostrophe hiam in hiam va belap deklen belap thei lo hi manina hiai hi I thei to khata chu exceptional case am hi ahi I pawa he ti bangle I pilwa mo andi ahi wai kya hi lovina English to ai paw yon get khom chiang ina te ki chi bang get khom hi abai lam ma case get ta case ki chi kha English hi ya te yon be la di chiang ina akala hyphen ko le hoi ma di nga hi director te che get sang ina akala hyphen ko ina te chi ina get le sim nom zo ding a hi consonant te ai ke le principal te chi khong wai ta ni na akala hyphen ko ina te chi na gil le hoi ti a hi case particle le amakar te nam hiam pronoun hiam to kisai a kizom na kamal igen chang ni hi case ki chi apoi mo ma case hi chitampi omlai na e pawena chisagi in I khen theya ama sa penina nominative case a hi a nina objective instrumental case ai kele locative associative case possessive case le ablative case in I khen a he nominative case is chena nam to kisai subject ai pawa nasem tu kichi hi subject a kichi a lian pu in bong asathi hiya hi lian pu kichi pen subject a hi a banga hi asep I chi chiang ina bong sa thi a hi hiya ana sep va pen kha bangin gen lang hi hiam I chi chena in kichi na gen la hi a hi hiya hi nominative case marker ka in a hi a marker kha apoimo ma te laga khat a hi manina hiya hi nominative case ading in kha lian pu a subject a hi a in kichi kha nominative case marker hi a ana sep tu bong sat a hi ni nan khat ge angi ma example khat lian pu in bong asat hi chi igel non ale hang hiai case objective case kichi lian pu gen khanon lawina athuak tu bong again a hiai a marker leng in ma a hi hili leng ana sep na wa kwa pen gen kha hiam I chi chang ina lian pu gen zalowin bong athuak tu pen
again khang chia kina objective case marker a in nasem na ju hi ai pa wa hi in ki chi hi poimo ma hi manina lian pu in chiang stick in bong asa thi chile hang ya lian pu in bang zang in instrument ichi chen van chat ya chiang ki chi pen kha instrument yai to ki sai again chiang ina in objective ya nominative hima le ei pa in ha azan na tom chiat chithuma inei chi na hi in bang gen hi am chi le in kizat na pe na sep na in zu na sep na igen chena va pa hi asa thu gen hi le hi ana sem tu hi athuak tu hi ha jo chena ana sep avan zat pen bang hi am chi chena chiang hi khanon alina location to kisa yen changina locative case hi namun gen na hi bazar ka hi mi hiam ko hiam pen ei pa hi pronominal concord ki chi hi vakizang hi khalo hi manina ke hi silent ko tale ham bazara kam hi ko hi ichi le namun gen a ki chi pian ke hi ama kar hi ai ke le khanora bazar ka hi ina ka yam gen chen bazara kahi ichi thei ke bazara kahi wai manina hiam ki chi pen hi case marker locative case marker dinga le is angana associative case association ki chi kha ni nasep khom na wai hi gom khom na manina etsana khat mang pu to an kane ohi mang pu to an kane he mini in na asep khom na hi dena ka gen bangina personal pronoun ki chi pen ki gen khalawina second person to yon gen aman anek copy kha kwadang helawina mangpu ya hi nasep khop na vanja gen na dinga ya hi top ki sang hi wai changina possessive case ki chi nei tu hi na genitive case chi am possessive case ki chi ya hi khat omno na hiai lai bu ke hi double a isang ya hi nei tu hi na yai lai bo ki chi kwa hi chi yet no hi le ke hi yai na nei tu hi na gen hi manina a case marker ki chi kha hi atom na ding na ablative case hong ki pat khian na yai hi tui pan moshi lakhia kahi chini hiai moshi ko ya pan lakhia kahi aki pan na kian na ding ina hiya pan ki chi kha ama ka hi ken khatien pan achiwa hiya mo pat ki pan short form hi hoya hi le ke poimo ma isa bangje ka poimo hi hiam chi le ye chiang ina nomit case ki chi kha poimo ma na sep na to ki sai khang nei manina case ki chi
ama karuk in ahia ahia to ahia apan apathian ahia in to kibang wai akibang ka chi chena cash marker tok hi ai avan za kibang tho ahia azana tlom china hi ai nasep na la sak na ding ina in ahe pan khom na ding ina to ahe hiai kha ile aniuna case marker ahe tua ku ahe hoi omdan chu atang pi in le khana get chiang ina to kichi le lai mal anung hiam ama hiama na get khom ke ya Mary to ong payun hiai atua mana get ahe hile le khen khat igel chiang ina marker hita thawa leng hiai pian atuama kigel en hiai pian kigel khom khana atang piena ei paite kampa ten igel khel gi hiai case marker ahe particle him what particle him kha igel khel kha in ahi a ahe hiai tigel kha prefix dinga zang I ke a hi le alai kiang a hen kha te bang ina kiang a chi ko nga hon get kha hiai kha kiang a chia get ding hin a jen pi a namun location gen kha hi chia kina hiai kha atuama I get ding a hi to kichi atuama I get thei a hi le bangjia ga in kichi tuama get lawa bangjia ka a kichi atoma gel hi hiam chi hi don lian tak a he wai sia ken den chiang in kichi bang a kichi bang ai kele to kichi bang I gel chiang ina gel khom lo a atoma gel hi a he jesu in to pa hi ken khatena la in le in sakha a jesu in to pa hi hiai ka ieta hi le paite pawa in kichi na set na va in zui na set na la sak na hi manina ya na set na ko ya ama na set na om ke le jesu to pa a hi jesu to pa a hi chi a zo mai ding a hi hoi sia kin apoi mo namuna in kichi bang ai ke le to kichi bang chat pai lamma ma hi manina I khil bang ma de si keu to an kane hi Jason taka kha si keu to an kane hi khan no na si keu in an ka ne hi verb kichi hiasan ta ka ne ai transitive verb ai le hiasan ta ka leng ne kichi verb ve hi ai hi le pan khom na kichi yet chiang ina to kichi a hi a hiaya kwa to pang khom wa si keu to an ne a hi mo chi hi do nam the ai manina hiai ka to kichi kha zat khel kha hi ai woi jagin nana set na pian bang hi a hi chi na et no pa hi le in kichi kha instrumental case marker a hi na ana instrument pen na ban zat pen na ne na ding na zat pen si ke ai hi le
hiai si kêu hi zalo John to an kane hi u hi bang hi tale hiai ka dik zel ringa hi bang ziakin pan khom na sep ai ziakin wai ziakin na I thei chet ma ding tu ni igen no pen bang dang helo na case particular case marker ki chi pe ma te kha na zat na leng pilwang in la na get chen leng pilwang in to ki chi lai mal dang to gel khom lo na lai na in gel khom ding helo hi ai dena ka gen bangina in ki chi tampi takena lai mal suffix ding na jing chiang in den chiang in ki chi te ho ai ke le adang dang tampi I bagian kim thei khol kai wai ti azang wa ki chi bang leng tampi takena suffix ding ga jang hi ai kai kha suffix hilawina case marker hi manina aman na set na gen na le ya hian leng gen na le hi manina atua gel vil ta ding ai hiai hi dunia izil the hiai teng ai dinga hi leng bangjia ka hiai ena on mo ataka I hon gel I hon shin sak ai hiam chi kian ki kin la nang leng phatom na din ana jang nge le chin chi hi de sak na len pi to izau ding ai